biratemba, imiyaga ngo irahuha, byose ngo byikubita kuri ya nzu yari yubatse ku rutare. Inzu ngo ntiyagwa, iguma ngo ihagase. Uva ngo ubwire, imiyaga yarahushe, imvura zaraguye ziteye ubwoba, ariko umukristo wubatse kuri Kristo yagumye ahagaze. Efurayimu yivanze n'ayandi moko. Efurayimu ni nk'umutsima udahinduwe, ugasha uruhande rumwe, kanone shewe w'icenda. Abanyamahanga bamumazemo imbaraga ze, kandi ntabizi, ndetse yameze n'imvi z'ibitarutaru ntiyabimenya. Amen. Turashimira Imana yatuyoboye ejo ikatugeza hano amahoro. Imana yabikoze, yarakoze, yabwa icubahiro. Hanyuma ndizera ko bano bantu bose bari hano nta muntu n'umwe utatuza. Umuyobozi wa gahunda yavuze ngo ndarushe, ariko ndi mutaraga sindushe. Katuganira ijambo ry'Imana. Twateguye masomo uko bayaduhaye. Iri jambo twateguye ijambo rivuga ngo kwivanga n'amahanga. Iri jambo kwivanga n'amahanga twakuyemo amasomo 3, ndetse naravuze ngo nibigeze ejo arashobora kuziyongera kabane. Isomo rya mbere twateguye ibintu 5 bituma abantu bivanga n'amahanga. Isomo rya kabiri twateguye ibindi bintu 5 bituma abantu bativanga n'amahanga. Isomo rya gatatu twateguye ubwoko bw'inuma. Hanyuma rero ni inuma zibiri, ni inuma y'injiji n'inuma itari injiji. Hanyuma ayo masomo Imana nidushoboza tuzayavugaho. Hanyuma kugira ngo tugere ku rugezo twarayeho, twasobanuye ikintu kijanye no kwivanga. Dusanga ni ikintu gikomeye cyane. Kwivanga uja kubikora biroroshe, ariko kugira ngo wivangure dusanga ni ibintu bizakubiza icuya, kandi nabyo wenda ntibinashoboke ko wivangura. Hariho kwivanga ko mu buryo busanzwe mu buzima bwo hanze, hakaba no kwivanga mu buryo bw'ubuzima bwo mu ishengero cyangwa se mu itorero. Hano nabyo twagiye tubikoraho. Hari ibintu twagiye dutangaho ingero bikeya ushobora kuvanga bikagora kubivangura. Ibintu za fizike zivuga na biriya bintu. Ejo nahereye ku kantu kajanye n'isukari. Gufata isukari ukayishira mu mazi cyangwa se mu cyayi. Turashobora kuvuga ko icyayi kirimo isukari cyangwa isukari iri mu cyayi, ariko baguhaye gahunda bakavuga ati gerageza nk'umuhanga. Hari abantu bigira abahanga cyane. Tuzamura ibiganza turebe, nivuge ngo haleluya cyane. Hari abantu bigira abahanga, umuhaye gutandukanya isukari n'icyayi bitashobokera. Twavuze ibiryo bitera umunyu mu byo kurya cyangwa se gukura ibyo kurya mu munyu, ni ikintu kitashoboka. Sinzi ko cokunda. Womeramo amazi ariko iri imbere waza ujya ugasanga ubukana bw'umunyu bwinjiye. Monishi yaravuze ngo usijaribu kuchanganya. Yavuze gute Monishi? Mafuta na maji haiwezi kuchanganyika. Hari ibintu bidashobora ko byovanga. Rero ibyo nibyo twagiye tuvuga, n'ibindi byinshi twongeyemo ibintu byinshi nagiye mvuga, ariko reka tuganire kuri ibi. Muri ibintu 5 bituma twivanga nakuyemo ibintu 5. Yesu ashimwe cyane. Nafashe bikariko ni byinshi. Ndashimira abantu benshi, ndashimira baba badukurikirana n'abantu bangiriye neza. Ndashimira mushumba mudaheranwa, Imana imumugisha hari n'inshuti yanje, ariko hari ikintu yakoze. Ndashimira umuryango wanje, ndawushimira nawe hari ibintu wamfashije, ariko cyane
uko tugiye mu nama z'umuryango ntabwo ari gukenera kubivuga hano. Bakuru banje murabazi bamwe babaha n'abana babo. Hari umwana umwe ujejwe kungurikirana no kunkosora. Uko ngiye kuri podium ejo bundi yarambwira atuzutegura ibintu bike ubimare, uzutegura ibintu byinshi ukabisiga. Ndavuga ati uko ugiye kwigisha menya ko habaye za kamera, duhita dushakisha ubutumwa bwawe bushasha bugezweho. Niyo mpamvu nateguye ibintu bikeya, nateguye ibintu 5 bishobora gutuma twivanga. Naraye mvuze 2, ubu ndaje mbiteranye n'ibindi 3 ndabisoje. Muri ya naho hepfo ibintu bituma utivanga nateguye ibintu 5. Hariya kuntu naho nateguye ibindi 5, ndabizi ko ejo ku mugoroba nzataha mbisoje. Hanyuma ikintu cya mbere gituma abantu bivanga twasanze ari imigenzo cyangwa se imico. Hanze hariho imigenzo, muri doctrine nayo harimo imigenzo. Muri ya migenzo yo hanze hari ibintu nagiye nkoraho bituma twivanga. Icya mbere muri biriya bintu by'imigenzo, iyo umuntu atakaje akarere yararimo yamara akaja mu kandi karere ntiyikomeze aza yivanga. Munikiriza amen. Tuzamura ibiganza ndebe. Nivuye ngo haleluya cyane. Iyo uvuye mu karere ukaja mu kandi ntiwihagarareho uza wivanga. Ejo nakoze ku bantu bagiye bivanga mu bijanye n'iby'imico hano mu burere twatakaje kano turi. Ejo natangiye kuvuga ku bantu abagabo n'abagore. Ejo navuze ku badamu, vuga ko abadamu bafata vuba bagatakaza vuba. Ejo mwari mukize abadamu bakomereka vuba bagakira vuba. Ubu dufite abadamu ukamusanga umudamu umukazana wawe Pastor Mazeze, Mungu wawe ujya Mungu wawe mukora kaza mukazana. Nasaza ntubigo urebe twari dusanzwe tuvuga ikinyamurenge kiza gishongoye, ariko wagera wike waje gusohora umugeni ukamubwira ati yewe mwana ngwino hano niko bazasohora abageni. Yamara ukamubwira ati ukaze muri uru rugo turakwakiriye. Yamara kamaza ngo uruwo kwande, yamara kuvuga ngo miye muri ko mutata ariko mukazana igiswa ngo miye mutoto. Avuga ngo mubahindure ntibabahindure. Tuzamura ibiganza byacu nimuvuge ngo haleluya cyane. Kwivanga utegereza kwigisha abana imigenzo. Haba no mu rusengero abantu bakigishwa imigenzo. Cyo ni kimwe. Hari abandi abantu basigaye iri haruguru, abantu baruta abandi abavye ntibageze babanza ababaruta. Ariko kwa muhura n'umwana umukobwa mutoya ngo mwaramutse muze, mwaramutse muze, ukabata uyu avuye jewe sigaye nikiriza bamwe zera bamara ngo mwaramutse ati none ugira gute. Umwana w'umukobwa gusatira kamwe kubanza waraye ushatswe okora iki? Muzamuhumigwaga mubikiriza. Imico yaratakaye, barivanze. Eko singatindaho abandi kera abadamu twageza tugenda bakarinda iyo wagiye ntiyoroha ryo utaraza akaza ukarya, wamara kurya akabona kurya kamvuga ukandugira nsoza. Hanyuma ubu byabaye byiza baraza dutangira gusangira. Ni ukuri ndibujijwe kandi sinabiye umusangiye n'umugore si icyaha. Hanyuma ubu noneho twabemereye gusangira, wagenda watinda bukeya aba yacumze bisa naho tujya dutsima bari mu kugabura, akamafata tungahe twiwe akadukura akajya utaraza kujyaga bagusigiye mu bwenge. Ubwenge bazakoresha ibintu by'ubwenge cyane.
abagusigaye mu bwenge akamajya garuka ugana nuko siko bada ariko n'abagabo nabo bakwiye kubasigira. Kera umuntu yageze agenda ukamenya ngo yahuye inka hepfo aragaruka, ariko hari igihe kwa magenda gusa nta porogaramu kandi hafi birimwe na rimwe akagenda ruwa karara. Abacu bari bafite morale tuvuza hanone biragize. Rero twavuze ibintu byinshi bijanye n'imigenzo. Naho kantu arindiho imigenzo nukuvuga ngo tibikunda, kuko iyo ugiye mu migenzo y'abandi uba wivanze. Ejo nababwiye akantu gatoya, reka sozereze kuri aka kantu. Timonikiriza amen. Ndatwaza n'umufasha niwe inshuti yanje. Yes. Nasazaje akantu kari mu bacamanza muri iki kintu cya mbere. Efurayimu amaze guhunga, hanyuma havuka intambara y'Abageriyadi na Yefuta ahantu ngo bari hakurya ya Yorodani. Hanyuma Yefuta ngo atera Abayefurayimu ngo abicamo abantu benshi, ngo barangize abantu batangira ngo atari ko Yefuta ibukoze sibyo watwisha turabo mu banyu. Yefuta aravuga ati nagira mbakoreshe test. Abacamanza 12 umurongo wa 6 kumanuka. Aravuga ati ndabakoresha test y'amajambo 2 ndatwa ngwino hano. Aravuga ati naza mbabwira ico muvuga namwe arico musubiramo, kubera kuko ushobora kubimenya. Ndavuga kijya cya mbere nawe uvuga icya kabiri. Iyo ariko babwira ngo bavuga ijambo ryitwa ngo kugira ngo atandukanye niba atari abanyamahanga niba ari abiwabo, akabwira ngo muvuge ngo shiboreti. Abo kwa Efurayimu bagahita bavuga ngo siboreti. Ko murumva ko shiboreti na siboreti bifite ahantu bitandukaniye. None akamubwira ngo wa mugabo we, kugira ngo menye ko neza uri iwacu vuga ngo shiboreti ngo siboreti. Oya akabwira ati cyo tubatubwira ngo uvuge ko turavuga ngo uvuge shiboreti, ibo bakavuga ngo siboreti. Urumva yavuga ngo siboreti akamubwira ngo Jean, akavuga ati nawe ngwino nawe ugerageze. Akamubwira ngo nawe ugerageze uvuge kabiri ndatwaza yavuze. Akavuga ati vuga shiboreti. Urumva ati nawe sha ku ruhande. Bakeje ko muraseka namwe nico kimwe nuko ubunyine no baza mukeje mu ruganda bazishire mu kantu bacishe mu ruganda bapime. Nibamara gupima inzahabu zitari inzahabu nyakuri zishe, inzahabu nyakuri zigire gute zokoke. Rero natwe kugira ngo abakristo tumenye abantu bakiriye Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza ko bamufite, birasaba guca mu ruganda tukamenya abakristo koko n'abatari abakristo. Abantu benshi bivanze n'ibindi bintu tutazi. Twazamura ibiganza. Izahabu mu ruganda igeragereshwa umuriro. Izahabu ndayigeragereshwa Daniyeli igezahemukira Uwiteka Imana ye, habe no mu byago yakomeje kuyiringira. Yarasi yuko ariyo yica kandi igakiza, hirya y'ibishigo by'intare yarangije ubugingo. Imana ye saganiya mubararutse, nikunda ko bamushugunya mu rwobo rw'intare. Niyishira ikuzimu kandi niyikurayo, hirya y'ibishigo by'intare yarangije ubugingo. Daniyeli ntiyigeze ahemukira Uwiteka Imana ye, habe no mu byago yakomeje kuyiringira. Yarasi yuko ariyo yica kandi hirya y'ibishigo by'intare yarangije ubugingo. Imana ye
Imana ntizigirize akwita Imana ye kuko yarimenyekanishije Imana we Imana ntizigirize akwita Imana ye kuko yarimenyekanishije tuzamure ibiganza haleluya sema haleluya 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 Imana ishigwe hejuru amen nagira babwire bafandi waje mu gihugu cy'amahanga cyangwa ugatinda mu gihugu cyanyu birasaba kukomeza kubiza habu y'ukuri gusa Daniyeli Yerusalemu yari Daniyeli wuzuye umwuka w'Imana Daniyeli Babuloni yakomeje kuba Daniyeli nyakuri biteye ubwoba umukristo kuva mu kibanza gusa gato wakivamo ugahita utakaza ubukristo Monikiriza amen amen abatwara kumaje ni mugoro narabwiye ngo gusirimba ntabwo arizo bigaragaza kuri inzahabu y'ukuri gusenga sibyo byerekana kuri inzahabu y'ukuri inzahabu y'ukuri igaragarira ku bintu bibiri Monikiriza amen amen cyangwa se umukristo w'ukuri icyambere ni mu ruganda hari umurinzi wavuze ngo nja mu ruganda nkababaswa umukiza Yesu ngo ajampa ngo arange aravuga ngo komera ushikame urugendo rwawe Imana iraruze dore marayika manu ikindi nababwiye ngo aho bigaragarira umukristo w'ukuri ntabwira ngo bigaragarira ku mbuto nyuma yo gukora ibi byose abantu bagenzura imbuto wera bigize yaravuze ngo isi yarabije uburaso kandi burese reka dusozereze kuri ako kantu inzahabu y'ukuri n'izahabu y'ikinyoma ntawupfa kwitandukanya aka gatatu kanyuma sozerejo twavuze kuri ico kintu cyo kutamenya gutandukanya ukuri n'ikinyoma kandi ikinyoma kiza cyihuta ikinyoma kigira vitesse iteye ubwoba ukuri kukitonda hari abantu babeshewe birihuta bigera ku isi cyane ariko nagira ngo uremeshe muvandi nubwo ukuri kuha kwitonda kuzitonda ariko ni kwamara kuboneka kukaza kuzavunagura za mbaraga z'ikinyoma zose kuzikureho birangira uhagaze mu kuri cya kinyoma gihinduka ubusa tuzamura ibiganza byacu nibivuge ngo haleluya cyane twara tutasha tugeze ku kandi kantu kanyuma turavuga ngo inzu zibiri tushobora kumenya utitegereje utari umwenjeniyeri tushobora kumenya izi nzu imisingi yazo zihagazeho zombi kutandukanye nabwo inzu zibiri ziri muri Matayo 7:24 umwubatsi ngo yasohoye ibikoresheje kubaka umwe ngo aragenda yubaka inzu yiwe ku rutare undi ngo asohore ibyo kubaka nawe aragenda ngo yubaka inzu yiwe ku musenyi hanyuma abantu bose ngo batambutse babona inzu zose n'inzu zigize gute zubatse ariko zikaba zifite akarusho kandi zigize gute zitandukaniye abakristo ubu dufite abakristo bagaragara ko bahagaze bameze neza ariko fondation ahantu bahagaze imirimo yabo abantu bivanze n'amahanga kandi ureka ngake ugatindaho mwarize umuntu mwicanye mubwire ngo se umusingi wawe umeze gute tusipojenga juu ya Yesu kasi zetu zitapungukiwa musingi bora Yesu jenga juu ya Yesu musingi bora Yesu jenga juu ya Yesu inua macho tazama
rutare ariko Kristo umwana w'Imana. Nimwubake ku rutare bavande. Bibiliya ivuga ngo izo nzu ntizagumye zihagaze. Twazamura ibiganza. Amen. Nimuvuye ngo haleluya. Amen. Umwanditsi yaravuze ngo nyuma y'ivyo imvura ngo yaraguye, imivungwira. Icya kabiri, inzu ya kabiri, imvura ngo yaraguye, umuyaga urahuha, imivungura iratema. Ya nzu ngo uhita igwa yose ngiratwagwa. Abakristo batubatse kuri Kristo, iyo imvura iguye gusa nkeya n'umuyaga mukeya baza bamatwagwa, ikije kikabatwara. Nagira mbabwire ngo twubake kuri Kristo. Kristo niwe rufatiro ruzima kandi rukomeye. Nagira nkubwire ngo ibindi byose bagukangurira kujaho, ibyo bizarangira bigushize ahantu hatari heza, ariko umushorera ukuri n'umuntu ushobora kubaka ugahagarara ni Kristo umwana w'Imana. Icya gatatu gishobora kiza gituma twivanga, abantu ugasanga twivanze. Icya gatatu ni ibyifuzo by'isi. Ibyifuzo by'isi. Number 2, ibyifuzo by'isi. Ibyo bituma abantu bivanga cyane. Muri ibyifuzo by'isi harimo ibintu byinshi, ariko nagira mbabwire bukeya. Vandi nagira mbamenyeshe ko abantu tuvuze isi twamara tukabwira ngo abantu banga isi. Hari abantu twasohoka bagatora amacumu bagatangira gucukura isi y'ubutaka. Iyi si y'ubutaka nta kibazo ifite. Nifite ikibazo cyo gutera irasaba abize ibijanye na agronomy barebe mangre bashobora guha abantu kugira ngo ubutaka butanga umwimbo. Ariko isi ifite ikibazo ni isi igwanya ubugingo buri muri twe Kristo yashize muri twe. Ako nkunda abazungu ngasanga atinya abazungu, sinzi mwe guko bizabibamereye. Ngo abazungu ngo bamwe bazaberamo imbwa abandi baberamo abagabo. Je nkunda abazungu ngasanga atinya abazungu. Hari umuzungu nakire ku rusengero ejo bundi kuwa kabiri, abazungu bari babiri. Umwe ngo aje kwigisha aravuga ati nje ntangazwa n'abantu baje kubwira abantu bapfushira abantu ngo pole, ngo pole, ngo umuntu bapfushira umuntu ngo pole. Iyo pole muzamutanga muitanga bite? Ngo mwihangane ngo tuzomusanga. Nkamara tubaza tese uwo muntu utangira pole kandi ukavuga ngo wihangane muzomusanga niwe wamubwirije agakiza agendanya janye urakaze. Iyo yaroye urahaze niba ari habi mpaka nawe uzojeyo, ariko mwagiye mureka ibintu mutazi. Eka abazungu tuzobashobora. Bagira ubwenge. Akantu rero naringiye kuba ku bazungu. Sema haleluya kumva. Nimuzamura ibiganza niba kuku. Amen. Nivuye ngo haleluya bafanye. Amen. Ngiki naringiye kuba ku bazungu. Waruje da. Waruje gucyo. Nivuye ngo haleluya. Naringiye kuvuga ku byifuzo by'isi. Ibi nibyo bituma twivanga cyane. Narimvuze abazungu
abazungu ni abanyabwenge ku rwego teye ubwoba. Isi abantu baracyayishakira muri ibi abanyabwenge batwigisha bavuga ngo ni 4 points ngo cardinal. Siko bimeze ngo iburasirazuba, ngo iburengerazuba, ngo amajepfo, ngo amajyaruguru. Abazungu ni abantu babi, bahise bafata ibyo byose babishira ko murabona hano. Ubu nyine mkeneye gukanda muri Amerika, pita menye ibintu byazutse muri Amerika, nagira gucya Australia, Finland, Denmark, ukamuka isi yose barayifashe, umuntu asigaye yitwara mu kiganza. No, wareba umuntu uri mubike, tumenye ko umuntu ukabona umuntu yatwawe uyu wacari, nakumva umuntu yageze kwa shetani kare iriya yinjiye. Ngo naringiye, warugiye kandi ugumariko ngo naringiye, warugiye. Abazungu bafashe isi bayishira, kandi urebye abantu muzabaza amateka, abantu bakoze amatelefone ya manini ya Android ntibayatunze. Iyo batunze tujya tuno duto kugira ngo batazosamara, kugira ngo batazagira. Rero buriya umuntu yivanga bivanye n'ibyo yakurikiranye. Hari abantu benshi bakurikirana ibintu by'iterasoni hari mu matelefone, hari abantu benshi bakurikirana inyigisho z'ibinyoma mu matelefone. Nubango ico ureba cyane, ico utinzaho amaso nico usa naco. Monikiriza amen. Iyo utinze mu kintu burya nico usa na kirya kintu, wewe uraruga hinduka cya kintu. Mu byifuzo by'isi harimo ubuntu ngabunga nagiye nandika. Icyambere harimo ikintu bita icubahiro. Niba hari ibindi Imana yanga ni ikintu bita icubahiro. Imana yaravuze ngo ibindi byose muzakoreho, ariko nupima gukora ku cubahiro yaravuze ngo icubahiro cyayo ntizagiha undi. Igitabo cy'inyigisho za Bibiliya cy'isomo rya mbere kizakivuga ngo iki nico kindi Imana yapfuye na Satani, kandi ngo nawe iyo ngo wizamuye buke ushaka icubahiro ngo uhita wibutsa Imana directement ngo ico yapfuye na Satani, igahita ngo ihaguruka ikitegura kurwana. Mu byifuzo by'isi abantu benshi bifuza kuba abanyacubahiro. Twokwemera amen. Amen. Yoba narimbayo nanje bakagira gute? Nagira mbabwire ngo ibyo ni ibyifuzo by'isi. Cya kabiri hari mirari. Irari ritera abantu kwivanga, rituma batakaza nani yabo yambe, umwimerere wabo wa mbere, bakaja mu bindi batari bashoboye gukora. Aka gatatu bitera umuntu gucika ku Mana, donc duhita duhinduka abatandukanye n'Imana, kandi singatindaho cyane kubera ibyifuzo by'isi. Icyakane irari ry'umubiri narikozeho. Hari abantu bagira irari ry'umubiri rikabatera guheba Imana, rigatuma bakora ibindi bitari bigenewe gukora. Nuvuga ngo ako niko kantu kadutera kwivanga. Akandi kantu bigutakariza kubana n'Imana. Ikindi byica ubugingo. Nuvuga ngo iryo rari bwica ubugingo, bitera umuntu gucanganyikirwa. Aka kandi kantu nako iyo umuntu yagize ibyifuzo by'isi bimutera gucanganyikirwa. Monikiriza amen. Hari abantu benshi bacanganyikiwe kubera isi. Isi irabacanze. Isi canze abantu nyine iruhengo ibatera gucanganyikirwa. Hanyuma kugira ngo soze kano kantu ibyanditswe birahari, Abaroma 8:6 abashaka gusoma, Yakobo 4:4. Hanyuma nagira mbabwire bavande, ntumonikiriza amen. Nagira mbabwire ngo ikintu cyo bafasha kureka ibyifuzo by'isi tuzagenda tubikoraho. Isi mbabwire muri telefone ntabwo ari ubushiruzi bw'isoni. Muzarebe imodoka n'ikintu ciza, mwese ntimuzamuyibona,
nanayibonye imodoka iparitse hariya bazaje gupiburiya imodoka nziza mbere yuko ubona ya foto y'imodoka nziza bagiye gupiburiya bakabanza bagacishaho umuntu utambaye. Ese uyu muntu utambaye yahuye gute n'imodoka? Baje gucisha ikintu cyiza cyabaye bakabanza bagacisha ikintu cy'ukoza soni. Ngiyi si kandi objective ya satani bashaka twese ko dushira ku isi. Munikiriza amen. Amen. Muhindukire tureke kwivanga. Uyu muzungu yaratubwiye kuwa kabiri aravuga ati cyamba bakabatwara umunsi umwe mukarara muri Jehanamu. Ati mugasha mukumva umuriro ukunduza umera. Muti mugasha ijoro ryose bwaca bagatanga uburenganzira bakabarekura. Tese babarekura. Mwokomeza mukicara nguko mwicaye ati cyangwa mwogenda mubwira abantu kuko umuriro ubabaza. Turamubwira ati twogenda tubabwira ati aho. Ati mpamvu mwicaye nuko mutararabura Jehanamu. Ati nyaboneka Jehanamu irababaza muhaguruke muje kuvuga ubutumwa. Rero nagira mbabwire ngo kindu cya gatatu kidutera kwivanga n'ibyifuzo by'isi. Icyakane n'ubumenyi butarimo umwuka w'Imana. Cyambere twavuze ko ari imigenzo y'idini nako imigenzo cyangwa imico. Icyakabiri twavuze kuko twababwiye icyakabiri sinababwiye icyakabiri kutamenya gutandukanya ukuri n'ibinyoma naringizaho. Icyagatatu n'ubumenyi butarimo umwuka w'Imana ndaye ko ni utansoza kandi ngiki ikindi kintu kidutera kwivanga ubumenyi butarimo iki umwuka w'Imana. Buriya hari abantu benshi bafite ubumenyi ariko butarimo umwuka w'Imana. Abo guheba Imana biroroshe no kugwanya Imana biroroshe. Nari gutinda muri ibyo bintu ariko reka ngire kugira ngo soza kandi itangira igice cya 11 umurongo wa 4. Mwibuka inkuru z'abantu bazamuye umunara baravuze ati no Imana ntabwo yaguma mu ijuru natwe ngo tugumaha ntabwo tugomba guceceka reka natwe twubake. Ngo bahita bubaka bashora imbaraga Imana irabareba iravuga ati abantu bafite ubumenyi bwo kubaka n'abanjeniyeri ariko umwuka wanje bawukwepye ntawurimo. Aravuga ati reka mbareke bubake nibageriri zabereka ko ndi Imana. Barubaka ngo barenze Imana ndawe yagize iti ikora ku mavise yabo icarimwe yo mu mitwe arareguruka. Umwe yamubwira ati mpeza indobo agahita kuzanira inivu. Peza idafari akaza yikoreye umusenyi. Peza umusenyi akazana imarito. Taho abantu bahita bakorogana abantu ntibumvikana baratandukana. Ikindi munikiriza amen. Reka mvuge kano kandi abantu ikwizera Imana bitari mu bumenyi. Hari umuntu wari yoboye igihugu ariko akiyobora nta bumenyi akiyoborana ubumenyi nta mwuka w'Imana. Mugabo bita Nebukadinezari umwami wa Babuloni yayoboye Babuloni arayobora kandi yari umutegetsi ukomeye ariko umwuka w'Imana ni wari kirenga muri we. Ngo arangize umunsi umwe ngo yitegera Babuloni aravuga ati Babuloni yanje niyubakiye. Imana iravuga ati ibi bintu Nebukadinezari akoze ntabwo ari byo. Imana ngo irakare iramukubita ngumujana mu ishamba. Ariko ndashaka kuvuga umunsi yahamagaye abapfumu be n'abakonikoni be arababwira ati naraye ndose inzozi. Aba bari abantu b'abahanga bize b'abanyeshuri biganye na ba Daniyeli. Arababwira ati inzozi naraye ndose nazibagiwe none ubwo navyibagiwe mwarize muri abahanga musobanure. Abapfumu biwe n'abakonikoni n'abahanga ngo bagerageza gutekereza ibyo umwami yarose ngo birabayobera. Ngo babiyobere baravuga ataho kugira ngo dupfe twenyine dushire mwami reka kurenganya. Hari abandi bahungu b'abanyagano nabo baciye kuri iki kigo nabo amafaranga ya leta barayakonsomye. Ngo arangize ati nimuje kubazana ni bande ati ni ba Daniyeli. Barirutse ngo barabazana ngo babashitse babona batoye imbuga itako baje kwica abantu. Daniyeli baravuga ati ni muduwa akanya natwe tubitekerezeho. Akanya yasabye tiyasaza akanya ko kuja muri Google tiyasaza akanya ko kuja kuri YouTube yasaza akanya gato ngo kuja gusenga. Ngiwe n'abagenzi be baragenda ngo bariherera ahantu bukeye ngo bamare gusenga basenza Imana ngo bararuhuka gato bararyama. Daniyeli ngo akora kuri bagenzi biwe arababwira ati yeme nimube muzuse gatoya hari ikintu Imana impishuriye ibintu umwami yarose tuzamura ibiganza byacu. Amen. Haleluya. Amen. Kumenya Imana
imana bitari mu mwuka wera, ubumenyi butari mu mwuka wera. Daniel aravuga ati nimubyuke, ngo barabyuka, ngo babyuke ataho ati inzozi nazihawe. Wazihawe neza Daniel? Ati nazihawe. Mwogi tuje ku mwana, ngo ashigashike ku mwana, aramubwira ati mwana waraye urose koko, warajyanye nijoro urasinzira urarota? Ati wararose ubona igishushanyo gihagaze imbere yawe. Ati nuko wambaye inka. Ati ndabyibutse. Ati cyo gishushanyo umutwe wacu cari zahabu. Ati nuko ati igituza n'amaboko byari feza. Ati n'amaguru byari ibyuma, imirundi n'ibirenge byari ibyuma bivanze n'ibumba. Ati nuko nukuri kw'Imana. Ati zamuri bigasa sema haleluya. Daniel kubera ko yari afite ubumenyi buri mu mwuka w'Imana, ayishura inzozi umwami yari yarose. Bavana, kugira ngo tutivanga bisaba ko dutunga ubumenyi burimwo umwuka w'Imana, ariko ubumenyi butari mu mwuka w'Imana n'abafarisayo nk'abandi. Twokwikiza amen. Amen. Hari ikintu abantu bazavuga bakagarukira hafi, oya, kuba udafite ubumenyi ni ikibazo, ufite ikibazo gikomeye. Kugira ubumenyi nabwo ntubuteranye n'umwuka wera ni ikibazo. Ntusenge, gutegura ijambo nturisengere, warangiza ugasenga ntusome. Tiwaza ngo ubwire abantu ibyo utasomye. Ugomba gusoma, wamara gusoma ugasenga. Ugomba gutegura, umara gutegura ukagira gute, ugasenga. Twese yaba byari byiza ngo twige tuba aba diplome, nitumara tubishore mu mwuka w'Imana turayo masengesho tugire. Ariko nuko tuzadutunga ama diplome tukumva ko ama diplome arakimarira. Mujewe ngo ngomba kuba uyu nguyu ngo kubera kuko mfite ngo diplome. Ngomba gusengerwa ngahabwa umurimo, bese uriya we nubwo wamenye byinshi bitarimo kubaha Imana n'ubusa. Timoni kiriza amen. Nebukadinezari yarazi byinshi bitarimo kubaha Imana. Yari afite abambare bize byinshi bitarimo kubaha Imana. Yari afite abantu bigiye hamwe na Daniel ariko badafite kubaha Imana. Daniel umukozi w'Imana wari ufite kubaha Imana, ngo araza arababwira ngo inzozi umwami yarose nizi, arazisobanura. Hanyuma undi muntu umwe asozerezaho, mwozamura ibiganza ngasoza ukabona. Amen. 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 Mwibuka amakuru ya Yosefu, igitabo cy'Itangiriro cya 41 umurongo 8 n'u9 gukomeza iyo mirongo. Yosefu yarafukana na bagenzi be, agakomeza arota. Yarotora inzozi bakavuga ati Yosefu gabanya ibyo bintu wewe Yosefu utangiye kujamo nibiki. Ati naraye ndose twagiye gutema imiba. Imiba yanyu muratereka nanje ndatereka, iyanyita itemba. Ngo bucundi munsi ati ndetse naraye ndose none mbona izuba n'ukwezi n'inyenyeri binyikubise imbere. Umwe yamavuga mawe tusha wasaze bagukubite. No imiba yacu ga baravuze turihangana. None ushizemo ngo papa na mama nabo ngo bazagupfukamira. Ahantu ugeze ahantu gukubitwa. Yosefu ngo bamugira ishari baramugurisha. Babanje kumuta mugobo, bamukuramo, bamugurisha ku Bayishimayeli, aragugwa. Yosefu afite ibintu ngo bigera kuri 38 ashaka gusaho na Yesu. Ngo bamukura kwa Umushimayeli aho yagurishijwe n'abamujana mu yindi soko, muka Potifara amugura. Yosefu yagurishwe kabiri, amugura nk'umukozi wo mu gikoni, aragenda atangira kumukoresha. Ngo atangire kumukoresha, ngo aramubwira ati nagize icyifuzo nakwifuje. Yosefu aravuga ati mu buzima bwanje sinshobora kwivanga, njyewe navuye iwacu namenye Imana, namenye kubaha, nigishwe guca bugufi, umwamuri nkawe tegerezwa kukubaha. Ariko niba hari ibintu bibi mu buzima bitabaho n'abantu batakaje discipline, ni ikintu kibi cyane. Tuzamura ibiganza. Amen. Timoni kiriza amen. Amen. Ejo nani tangiye kuvuga Olive, ukamusanga nkujya mukobwa wawe ese yagiye yarashatse ufite umukwe, ukamusanga muri cyane ngo shawu papa, ariko none shawu papa. Ibi nabana muri mu gukora sibi, jewe so kuranyita shawu ngo shawu yino ntabwo ari shawu yo muri Kongo. None nibayitahana muzoja shawu ndi shawu
murayipfobya ariko shahu nibayizamukana izobakoraho. Sinzi ko muzoshika mukavuga ngo nubwo yayivuze ngo ni shahu y'i Burundi. Ega uyu ni umuco w'Abarundi, shahu yabo nimureke bayigumana. Ariko shahu yacu akuze ukuntu twagaza tugwana tukiri batoye ngo nkuraho shahu ngo yinkureho Umuhungu mo bayinyise ndavuga ati yinkureho ngo amara yagumiza kwanga ati nkuraho shahu yo kuraguma kundekeraho shahu kandi kama numva n'ikintu kindemerereye ngo kumukubita gusa ngo nuko ngomba nikuyeho yarangiza akavuga ngo nyigukuyeho kandi nanone yayikwise yafashe ibintu bya kera mwonikiriza amen. Yosefu nawe niwo twari turiho, turashaka kugaruka ahantu twari turi nsose cyane. Mwonikiriza amen. Soza akandubwira ngo amasaha areke kutujana. Yosefu yubaha nyirabuja ngamwubahe kandi ushaka kujanishaho. Nyirabuja ntiyabikunda. Yosefu yanga kwivanga n'imico yo muri Egiputa kwa Potifari. Yosefu arabeshegwa. Yosefu ajanwa muri prison. Yosefu aramufunze bukengwa agere muri prison. Abantu babiri bararota bahora bakora ibwami. Umwe ngo arota ngo yasohotse ngo yikoreye agiye guseriva ibwami ngo ibiziyoni biraza bimutorera ngo ibintu ku mutwe none ngo abona ibintu sinzi ukuntu bigenze. Ubundi ngo ararota abona ngo yasubiye ibwami ngo agenda ngo aseriva. Yosefu arababwira ngo we warose zakuririye ku mutwe nusohoka bazaguca umutwe ubuzima bwawe burangire. Undi wa kabiri ati we uragiye usubiye neza ibwami utangiye kuza guseriva tariko uzanyibuka. Nimonibuka amen. Amen. Ibi bintu byo kwibagirwa birimo ibintu nabyo bituma abantu bivanga bagatakaza imico bakibagirwa n'icyo Imana yabavuzeho. Tuzozamuka nivuge ngo haleluya. Amen. Ninde wundi wavuze ngo nuge uzibuka icyo Imana Joshua na Kalebu yabwiye Yoshua gute? Aramubwira ngo yayi Yoshua we nitugeririya muri gakondo uzibuka ibyo Imana yavuganyije nawe tukiririye Kadeshi y'Ibarineya uzibuke ko Imana yavuze ngo tuzatabara dutabaruke kandi twinjire mu gihugu. Nitugera mu gihugu ntukacibagirwe icyo Imana yavuze ngo bamara kwinjira mu gihugu. Yoshua yamayibagiwe ngo uzabavuganye warangize kare baramwibutsa aramubwira ngo ariko Yoshua uribagiwe nje nawe dutera tugatabaruka cyagiye twateye zambaraga nari ifite n'ubu nizo ngifite. Burya zambaraga nari ifite mu myaka 40 ubu nyine muri 80 nizo mfite ndumva narwana ngatsinda gerageza ureba ahantu mpeze. Joshua ngo muhezi Hebroni ngo mu gihugu cy'imisozi harimo amabuye kare baramubwira ngo ntugira ubwoba zatabara kandi ntabaruke tuzamura ibiganza byacu. Amen. Bivuye ngo haleluya. Amen. Kwibuka Yosefu ngo yanga kwivanga. Urya ngo wagiye ibwami ngo ashikeyo kwa Farao ngo yibagirwa Yosefu. Umwami nawe ngo ararota Farao bimugendera nkakujya ngo arota ngo abona igiti gifite ngo imbuto cyangwa se amahundo ngo abyibushe ngo abona n'ayandi mahundo ananutse ariko ngo ucaje kumutera ubwoba ngo abona za mbuto zinanutse zihita zimira siga zibyibushe ngo abona inka 7 nazo zinanutse ngo ahita abona izindi 7 ariko abona za nka 7 zinanutse zimize ziga zibyibushe ariko nawe ngo ahita yitera hejuru. Baravuga ati ibi ni ibiki bibaye ngo hamagara abanyabwenge biwe b'abanyabwenge batari bafite umwuka w'Imana ngo baraza n'ubumenyi none bajya bubumenyi gusa ngo bamare gushika baramubwira ati abasobanura kandi musobanura ati pi noneho wa wundi wavuye muri gereza kubera ko abonye hageze ahimbugita aravuga ati ubw'imbugita itowe ati hari undi muntu nasize muri gereza niwe muhanga mu gusobanura inzozi. Ati witwa nde? Ati Yosefu. Muje kumuzana Yosefu wa wundi wavuye hano mwaca akagenda akaja muri prison aturye. Yosefu ngo bamucishijeho bamucishije baramuzana soza ko kana bamugeza ngo ibwami ngo bamare kwamugeza umwami ngo amusobanurira izo nzozi ngo yarose. Aramubwira ati mwami tegera nkubwira uko bimeze. Aramubwira ngo izi nka 7 yabonye zibyibushe
ni imyaka 7 y'uburumbuke. Muzeza hano mu gihugu muterana imitsima muzabura uko mugira ibintu. Izi 7 wabonye zinanutse ni imyaka 7 y'inzara. Rero aya mahundo wabonye 7 abyibushe ni imyaka 7 nanone yindi yo kwezi. Aya mahundo wabonye 7 ananutse ni ya myaka 7 nanone inzara. Rero hano harasaba ukuntu mworeba abantu bize ekonomi bagategura ibigega barangiza bakabika bagategura iriya myaka 7. Mu gihe iriya myaka 7 y'inzara izaza igasanga muri stock harimo ibintu abantu ntibagasonza. None ngo arangiza bavuga ngo none twabona hehe umuntu wa umunyabwenge wize ibyo bintu washobora gutunganya. Ngo barashakisha muri Egiputa, barashakisha kwa Farao ngo barahebura, ngo baje kuvuga ngo baraba ngo kandi umuntu woshobora ibyo ngo ni wewe Yosefu wabibonye. Iyo dufite ubumenyi butari mu mwuka w'Imana ntacyo dushobora kugeraho, ariko iyo twemeye Imana twarangiza tukagira ubumenyi, twarangiza tukavanga n'umwuka wera w'Imana, dutegerezwa gukora ibyananiye abandi. Amen. Tuzamura ibiganza byacu. Amen. Bivuye ngo haleluya cyane. Amen. Ubumenyi butarimo kubaha Imana ni ikibazo, ariko ubumenyi burimo kubaha Imana ukora ikintu gitangaje. Akanyuma ka gatanu ni ukunanirwa gusenga. Ikintu cya nyuma gituma abantu bivanga ni ukunanirwa gusenga. Abantu bagasigarira ku rurimi nako nsozereje ngo muratuzi inganje, ngo muratuzi imirimba. Aho ese kuva inganje n'imirimba hari impapuro mufite zikonje? Aho hari zanditswe bivuga ngo wasenga imirimba ibwagiriza hagarare. Rero ndagawe yaratubwabwiriza mbare ndago mbabwiye nawe baratubwiye ngo umuntu umwe yaramubwiye ngo uzubwiriza neza ngo kubikanga ngo ashiramo ngo inabi gisinzira ukabwira ngo abantu nabi. Nari mvuze gutyo basaza bashobora kwa marakara ngo bapinze iby'inganje. Iby'inganje byarivure n'iby'imirimba byarivure, ariko ikibazo abana bafite terime ivuga ubunye ngo akanyuma niko kabi. Urimo kuvuga ijambo bavuga ngo akanyuma niko kabi. Ikibi gize kibi nuko wasenze inganje ugasenga imirimba ariko wagera bwagiriza ugahita wigiza y'Imana. Yaranditse umwanditsi baravuga ngo uko ejo yarire n'uyu munsi ni kwiri ni nakwizaho tagacu ko guhinduka ko igaragara. Tumunikiriza amen. Amen. Tuzamura ibiganza. Amen. Bivuye ngo haleluya cyane. Wibuke hari umwanditsi wanditse avuga ngo wibuke aho wavuye ukagwa, hanyuma numara ngo ugire gute ugaruke usubire muri rwa rukundo rwawe rwa mbere. Umva mbabwire bafandi, tugomba gusenga wa muriro twari dufite mbere tukawukomezanya kuzageza Kristo aje kujana itorero. Moto ule wa kwanza, moto aliyenipa Yesu mimi sitauacha. Imani ile ya kwanza, imani aliyenipa Yesu mimi. Moto ule wa kwanza, moto aliyewasha Yesu mimi sitauzima. Imani ile ava zavesine pese de fact. Tuzamura ibiganza ntere hari. Amen. Haleluya. Kureka gusenga nico kintu cya mbere cya nyuma kitujana mu kwivanga. Ibuka ibihe wagize byo gusenga, wibuka ibihe waraye mu matayo, wibuka ibihe waraye ku misozi, wibuka ibihe waraye mu ishamba, wibuka ibihe waraye mu wibuka ibihe waraye muri saro, wibuka ibihe wagize z'amafungo, wibuka ibihe wagize byo kwiriza. Nurangira usubira ufata urugendo rushobora ibindi bihe byo gusenga. Monikiriza amen. Amen. Ibihe byo kukumara imbaraga. Hari abantu bahuye n'ibihe birababyinya. Adrie akoze mu butayu. Ayi wewe. Monikiriza amen. Timonikiriza amen. Abantu bose baciye hano mu matayo. Hari abantu bagize ariko ubunyine bararambisha. Kwa musanga mudamu gusanga nani karamukanje kari kingiriza no. Atoye. Koye.
ibihe ntibitumara imbaraga nako kandi usozerejeho kuri no bintu bitahana umva abashumba usanga ako n'ubundi wa turi n'abahanga turakomeye ryari ndatwa iwanyu ese ni hehe mucakira ryari wigeze ubonana mama wawe brosada